School van में accident थोकपदा van driver लेखिद्रे पिकलिबा महिरोई अंगांग तरानिथोई यावना मियोई कुंतरुक सोखरे अमदी महात्मा गांधी लेखिदबगी हुंफुनिपान सुबा निंगसिंग थौरम पांगथोखरे महापुरुष सिंगना पामजरंबा मंगलान ngasiगी मिरोलना इंदुना चटकदबनी हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखरे School van में accident थोकपदा van driver लेखिद्रे पिकलिबा महिरोई तरानिथोई यावना मियोई कुंतरुक सोखपदगी hospital दा लाइकनखरे थौदोकसिंग असि अयुक पुंग मापन मखाइरोम ताबा मतमदा लमफेल पुलिस स्टेशन की मनुंग चनबा क्वाकैथेल बाजार दा थोखिबनी थौदोक अदुदा लेखिद्रबा van driver अदुगी ममिंग कोइजम मंगीजाव कवी मैत्रम दगिनी थौदोक थोकपम दगी फंगबा पावगी मतुंगिना क्वाकैथेल दा लेबा PP किड्स की महिरोई तरानिथोई पुबा स्कूल वैन रजिस्ट्रेशन नंबर MN01W5941 सिना क्वाकैथेल की ट्रैफिक पॉइंट दा हाना लेरंबा टाटा मैजिक MN05A2206 की मनिंगदा थोमजिन की थौदोक अदुदा वैन ड्राइवर कोइजम मंगीजाव मसा यावना तोंगलकपा महिरोई तरानिथोई सोकी टाटा मैजिक अदुदा तोंगलकपा अमदी ट्रैफिक आइलैंड ड्यूटी तारंबा ट्रैफिक पुलिस अमा अमदी प्रेजर गाड़ी अमदा लाकपा मियो यावना पुन्ना मियो कुनग तरुक सोकपदगी रिम्स हॉस्पिटल दा पुकतुना लाइकनरबा मतुंगदा वैन ड्राइवर कोइजम मंगीजाव रिम्स हॉस्पिटल दा लेखिदबने लमफेल पुलिस ना थौदोक असिगी मतांगना केस अमा लौखटखरे अशोक महिरोई तरानिथोई की मनुंगदा तरेती खरा थीना सोकले इंडिया की जाति की मपा हायरगा खंगनबा मोहनदास करमचंद गांधीबु नाथुराम गोसेना नोंमैना कापतुना हाटखिबा नुमितपु ngasi जाति की थाकता निंगसिंग थौरम पांगथोखरे स्टेट गवर्नमेंट असु सिंधुना जेम हॉलदा लेबा महात्मा गांधी की मितमदा लैसु कटुना इकै खुमदखे लैसु कटलबा मतुंगदा मिनिट अनि साइरेन खोंगलगा तुमिना लेपतुना माकी मफमदा इकै खुमदखे थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर अक्रमी बॉबी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर गायखंगम स्पीकर TS लोकेश्वर मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी MLA चीफ सेक्रेटरी DGP सिविल अमदी पुलिस की मकोक थोंगबा ऑफिशियल कयासु सरुक याखे थौरमदुगी मांगोइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी नसु सिंधुना कांग्रेस भवन दा लेबा महात्मा गांधी की मितमदा लैसु कटुना इकै खुमनखे थौरमदुदा MPCC की प्रेसिडेंट सु ओइरिबा गायखंगम चीफ मिनिस्टर ओइबोबी महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट एल तिलोतमा मिनिस्टर MLA अमदी पार्टी की लुचिंगबी कयासु सरुक याखे थौरंगा मरी लेना चीफ मिनिस्टर ना फोंगनोखिबदा जाति की मपा महात्मा गांधी की मफमदा इकै खुमनबा उटपा हाइबसी इंडिया की सिटीजन सिंगना तोफम थोकपा थौदांगने इंडियाबु मनिंग मखा तंबा पुरकनबा होनखिबा महापुरुष सिंगना पामजरंबा मंगलान अदु ngasiगी मिरोलना इंदुना चटकदबने मदुना मखोइबु निंगसिंग थौरम पांगथोकपगी वाहनथोक लेगनी हाइखे महात्मा गांधी जी कोई श्रद्धांजलि कटना इकाई खुमनबा उटपा अदु मखोइना पामबा फिदम सिंगदो अखोइसु इंडिया की नागरिक अमा ओइना अखोइ मयाम पुनमक्सु मदु ngakna chatpa aduga mohoina apamba singdu thabak oina onthoknaba hotnaba adugi objective haiba tare adudani maruoina khoina ngasi seida observe tawribse khoi manipur gi praja singda su khoi appeal tawjaningi sigumba mahapurush singna pamamba freedom aduga india gi apunma saktam ngaknanaba manipur gi apunma samdu ngaknanaba hotnaba mokhoina pamamba mayam punamba singdu khoi प्रजा कोई मयाम पुनमक्सु मधु ngakna satminasi haina koi appeal tawjaba इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा जिरीबाम सब डिवीजन असिदा लेरिबा वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट की ऑफिस मथौ निंगथिना तौद्रे दरकार लेबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग लेत्रे मफम अदुदा ISTV की जिरी कॉरेस्पोंडेंट ना पाउलोबा चलुबदा डिपार्टमेंट अदुदा इंस्पेक्टर ओइबनी हाइबा म्यु अमगी मचानुपा सिंगजमै चिंगा मखादगी थिंगोम ओकेन रोजेट कौबा म्यु अमना फोंदोरकदा मार्ग डिपार्टमेंट असिदा थर्ड ग्रेड ता थबक तौबा म्युइनी नेशनल हाईवे असिदा निमित खुदिंगी पोट पुदुना लाकपा टाटा गाड़ी कया इम्फाल जिरीबाम लंबी असिदा लेरिबा थोंग सिंग लांदुना पोट का हेना पुसिनबा गाड़ी सिंग यावरबसु वेट एंड मेजर डिपार्टमेंट ना थबक अमता पाइखत्रिबा करिगिनो हाइना हंगबदा थिंगोम ओकेन रोजेटना हाइरिबा म्यु असिना निमित खुदिंगी चटलिबा गाड़ी सिंग असि चेक तवे गाड़ी सिंग असिगी वेट ओननबा खुलाई लेतबना गाड़ी अदुगी चे चांग येंगलगा थादोकी हाइना फोंदोरखे अमरोम दा जिरीबाम दा लेरिबा डिपार्टमेंट असिदा हौजिक इंस्पेक्टर अमगा
left assistant amakhaktadagi hen leitri third grade ta thabak tawi hariba thingom oken rajit haibasi wet and measure department ka mari lainadaba miyoi ni hari left attendant oiba gautam adhikari na phongdorakpada mafam asida inspector somarin rodi more dasu thabak pubana maram oiduna jiribam da leitabani haina khangalakhi inspector lim ta jaki imala lebi adu na tane ko training yo ba ko check to ko to ko be ko to je ama ma ta ko e apai wait me de gin me thina ma ma le to mara ma duna hoi check to je sala ba dum jing le dum mara ma be tu check to je adu be di ken oi ko do me ma de ko dum be khala le adu be di itanga Manipur State Power Distribution Company Limited MSPDCL Lagliba February gi ahan bachayol dagi Imphal manung da maigi digitization gi thabak hauragani haina MSPDCL gi Managing Director R Sudana ISTV News ka unabada phongdorakle masigi thabak thoram ayamalosh lakle February gi ahan bachayol amagi manung da back end gi data sing combine tawragani February gi tang 3 amadi nipandana data server da migrant tawragani haina phongdorakle Once this digitization happens, the advantage is that the consumer's database management will become quite easier, and it will be easy to have new connections done. It will be easy to monitor the level of disposal of consumers' grievances. So there will be a lot of positive fallouts once this happens. And more importantly, why this digitization is being taken is that currently, wherever prepaid metering is happening, we are not collecting arrears because prepaid meter you can collect at this point of time only the current charges. So the arrear component is something which we are always missing. We are planning to calculate the arrear component that is outstanding dues, make it public, show it to the public, consult with them, and freeze the figure. Mana makatana phongdorakpada February gi thakai dagi hauna common service center singdagi mai bill thianba yanaba company ga yanaba leire masigi mathakta smartphone paiba consumer singasu mobile phone gi khuthangda bill sing online da thiba yanana bagi thabak March thagi ahan bachayol dagi paikhatlagani haina khanglakle We are entering into an agreement with them. We have already allowed them to access our server, so which means that the common man will have much more options. CSEs will also become vending stations now onwards. And another initiative we have taken up is that we are going to launch a mobile application by first week of March. So anybody who has a smartphone and who has a prepaid meter, they can always use mobile app to have prepaid vending codes generated for themselves. Imphal East ki manung chanba chingkhu da leiriba lawfam kaya lawsinduna Film City saragani haina Agriculture Minister na phongdok lamba wafambu chingkhu khundrak pom lokon kanba lupna yaningda phongdorakle lawfam mangalaga Film City sagani hairabadi hojik dolai thabi project ki left canal gi thabak paikhatliba asigi art thoktre hari hojika tembrem telawjare Manipur gi ahanba beautification center mafam sida mahing uring unsa khoiba ariba dakfam phahanba ngami tattoo mole freckle na jingbasu lawthokpa yai hakjang gi ahenba fat pamdaba body gi hair lawthokpa yai ngasimak unabiu Dr. Madhubala Laser Beauty Clinic MZ Avenue Imphal Breaking matung na mutaram nokchare ahan ba Rani Gaidiliu All India Women's Invitation Football Imphal da lagliba tang mari dagi chathagadori ba asigi yenglaga an samamadi KSO na highway da ban tawgadori ba asi handokpiu haina Jalyangrong Sporting Club amadi organizing committee na phongdorakle
ngasi namdulung da leiba Jalyang Student Union gi office ta pangthokpa paungmising ga unabada Union gi General Secretary Maibon Rahamaina haikibada February tang manga fawbadi Imphal da sanaroi sing yorakadaba leibana ayat apan pibiganu haike ni sida state gi ma state gi lakado riba players sing si bu disturb to bidnaba freely moida aki khang lehendanaga Imphal yoraga hairiba tournament ma ku phana Manipur yoraga Okung phana tournament si hobigi loyo pawgi padana sathabiyana gi dhokta moida balun to go punama sida kan pinto janmani KSO amadi ansamna February gi tang amadagi matam kaktaba National Highway ban tawgani haina lauthokibadagi thau phangaroi khanba mioi kayana ngasidagi hauna oil pump singi mamangda queue leptuna thau longnanaba leinaba hokre Manipuri Students Federation MSF ki Tranpal Suba Federal Executive Council gi thaupugadaba sing ngasi Manipur Press Club ta wasak lokre Senior Advocate Khaidemani Returning Officer oikiba LC Romesh Hana MSF ki President oiramba KS Serazuddin amasung nauna khalaba thaupugadaba mioi singna saruk yake Oinam Nandababu President Nongthombam Muktanganba Mangangbu Working President General Secretary Oina Romeo Kaisam yauna thaupugadaba mioi taranipal Advocate Khaidemani na wasak loke MSF ki Hana ki President KS Serazuddin na MSF na akhoi lairik ningthina tamsi haiba campaign asi nongna thaupugadori basingna chapchana mapung phangani haibagi thajabalai haike Manipur da lairiba liangmai jati singi chahi manga khudingi pangthokpa Manipur liangmai Christian and Youth Conference ngarang tamai gi liangmai ground da pangthokre Youth for Transformation haiba thimda liangmai Naga Baptist Association Manipur gi Youth Department sinduna tha sigi kunthra mathoi phawba pangthokadori ba thoramada Hill Area Committee gi Chairman Jat ki Khonbong Niumai Imphal West ki SDC RI Reni amadi atei maru oiba mi kana thoromapu singoina saruk yakhe Thoromaduga mari leinana tongan ba choreography sing amadi tongan ba mafam singdagi lakpa choir group tara marina athoi hen tanake Chairman ki Khonbong Niumai na phungdokhibada Thoramasi Manipur da khundari ba liangmai jati singi chahi manga khudingi youth singi damak pangthokpa conference day magna makhata na phungdokhibada Southeast Asia yauna North East amadi Manipur yauna thabak phangdabagi awaba leiri naha singna sarkar gi thabak phangdre haiduna leithokadaba nate isa na sanaba sinpham sing paiduna lotuna leiriba haithoi singthoiba sing sijinabiu naha singna thabak tawrabadi samaj asida shanti lakani haike Jabon mai youth mai talent ka bamudong wakam ka si mai the game of society has a minor recognized you MLA gi khongsara da NEC gi makhada kangpupi dagi tamai amadi tamai dagi Tamenglong phawgi lambi semlibagi film yangsin ke khongsara da mari leina ba official singna saruk yakhe Matam kuina sembidana lakpa Golapati gi lambi ngasidagi local MLA Y Irabot ki miyeng makhada nung thaduna semba hokibata natana Iram nala sing kothokpagi thabak chathababu lamdamdugi miyamna thagatpa phungdorakre Maina wai tang sam haina mingthon ba wangthoi khumanna iba sareng laidik ama ngasi achamba thorongga loinana all secretariat ki conference hall da pangthokre thoromadu art and culture ki commissioner Kangjam Radhakumar film director Makhormani Mongsabana chingba miyoising su saruk yakhe Manipur laiba aiba singi fibam amadi sareng laidiki maru oibagi matangda ke Radhakumar na wafum kaya phungdokhe issue sida khoi commission kari tawdake kari pokak pining ino pokak piro do kari iri no pokak pibuga sayang mari lena bra khoi loan si bengali de ira made music Manipuri script te ire nai si pom to for example ngai si pom si tong khai ma me te me kan number le masi ba social issues le sida kabi oiba kabita iriba sayang iriba sayang hayeng masinga samajika leina mari si Edi hujigi matam na yang kanna handini masigi significance Arambam noni amasung kanguzam sanatombana iba Colonialism and Resistance Society and State in Manipur haiba lairikama Manipur Press Club ta
Manipuri University ki registrar oiramba N Lokendro amasung Professor CS Priyoranjan na phongkre Sarkiba tang kulumdoida Sangkai village mapada Thobal Turel Khongnungda siduna leiramba Ti Baikulgi mihat asida chenabani haiba nupi ani yauna punna mioi mari police na fare Ukrul Police Station gi SDPO Daihona Luchingba Police Team amana thodo asida chauna senariba nupa ani adu senapati da leiba Hotel Tourist Lodge tagi fabani haire atopa nupi ani duna Imphal da leiba Hotel Prince tagi fabani haire School van ama accident thokpada van driver lekidre pikliba mahiroi angang tarani thoi yauna mioi pultaru sokre amadi Mahatma Gandhi lekidabagi humpunipan subaning sing thoram pangthokre Mahapurus singna pamdaramba manglal ngasigi mirol na induna chatkadabani haina Chief Minister na phongdokre ISTV paumiyang tabiriba singbo mukahana kurumdare